Aneng mato namin ngantin. Di bande namin. Asa tong dari dia kelas teruhana dia seperti keno. Bayan naman gondang panawan-wan. Ya ya. Daun dulu naman. Tuan oke. Amang namalo nami. Gabi mang gabi. Ala nung nga tutu, takas kami di somarlas ni Roa Dewa seperti kianon. Ninang saat kami, tubugo ni alaman namin marhitiyon, adaran na bilang Dewa seperti kianon. Marhitiyon na majalo pas-pas berdongas sa ripeyon. Anak doho parumain nami sebagai coronay. Ala niya mang Dewa seperti kianon, dilas ni Roa nami. Asa totong, marsyo hota mi tamat na martua di bata. Bayan luluhom majomang. Tuhan amat nomor 2 dari bata. Asa tong di gonggomi roh ada pikiran nami. Dilihat dami dan bui mana pas satu ada naguk kami tu hula-hula nami. Asa tong dami sonak kami. Alo lulum maju mang tomat nomor 2 di bata. Mulai hati mampan din namin nung gawin itu dia dalu ko mata nomor 2 di bata. Amari tangihon ak katangiang nami. Di sahapos sa luhut nak kapas-pas wato kami. Ala niya mang ibaga seperti kenon. Asa tong alulu damang. Tu amat teraja inat ta sorry bada. Tu akaraja pangonggomi. Tu saluhut na matahe. Akaraja akan ada bok namin. Namang alena kelas di roha. Ibaga seperti kenon. Alulu damang ma saluhut na tu akamata raja nang inat ta sorry bada. Gabi mang gabi. Nung gabi itu amang di beko alulu nami tu akaraja pangonggomi. Ras lu na mata raja na ta sorry bada. Ala ni di seperti kenon. Asa tong alulu hodamang. Tu saluhut na akadongan nami. Hale-hale nami. Dong Tuhan nami. Nang saluhut nami akan arkarangki. Boru bere nang akka saluhut na matahe. Dia akan dongan-dongan nami saluhut na. Asa tung uli jaladenggan ulon nami dia seperti kianon. Nang tu saluhut na dia ka hula-hula nami. Bedamang ma alulu damang ma. Gabi mang gabi. Oh lihat emang pandai namin nung gabi itu sa lubuk na dia luako. Ala ni amang marmula din na manadenggan. Ala ni dia seperti kenon. Asa tututu dibuat tadi tuan di gondang namin. Bahan memang gondang mulai-mulai.
de namin nung matutudo ko gondang mo malay. Ala ni amang sa marso pahami ito amat na martua de bata to sa luhut na matahe dua karaja pang gugumintang kara amat tara jenat ta saribada. Bae mamang gondang sombay. Amang namalaw nami, mabitutukan sa pahami at teman tua di batanak salu na to keraja panggonggomi yang atara jenat na saribada. Asang gia tutu, lihat panggawian, lihat parhorasan di ami salu na. Saat pas-pasan yang mata nomor tua di bata terluwi madulun nami dewa sedarion. Baik namang gondang lihat di.
Jadi songon itu si balate, dia kelas nerohat tadi bagas serio. Nunga tu las rohanami, nunga mga dia tami ang dia tu lihat bangga biar lihat para orang tu kami tu jualan nero selalu na tarlungoy matu paparan nami paparan na piwarsa bimbingan kota Soit. Alani asalam tengkan tatang menanya tatang menarim nitahi duguguna. Tapulan ni si baganding dinulok ni bangiringan. Asa horas sami nawar kamarang gitu tu. Ala nunga takas sami masih banyak. Alani di bagas seperti kianon. Bedawang magodang siu-siugi. Las badu maamang tu godang namar ini. Berapa tu nama? Gabi mak. Kodak sobay asa sobahami di bata marhide hula-hula namion bay macam ang kodak sobay. Iya, dapat tu nama.
Mari masjid nak kamang buru nami doa. Ero, sedia. Doa tulang podor. Gabi majalah horas. Amang namalo nami. Gabi Kawan naik tiyo binat temado hatan. Bayan amang si tiyo ne. Baru mutu hatan. Jadi rasongan ini dihamu. Hula-hula nami manulang. Oke, jalo kamu nama nahu partusi baru ada botok kamu. Sok ni mamu amang perbusi nami. Ala nung amang arade ami. Jalan nung arade raja ulah nami. Nenek bangan. Dabang monowani.
talaga be.